पुरखाया पलाखे काव्य सफु पाखे छपु कविता देवदास मानन्धर देवदास मानन्धर नेवा जुया होम देवदास मानन्धर नेवा जुया होम नेपाल सम्बत चिठियाल्या नुख ठहे छम नेवा जुया होम साहु जुया उद्योग व्यापार याना चोम खसा साहु जुया उद्योग व्यापार याना चोम खसा ठगु शिक्षा इन्जिनियरे योक्को दखल दसा टन मन ठन पाना नेवा खेले वम देवदास मानन्धर नेवा जुया होम छिगु लिपि युनिकोडे दुठ्याके गुज्या ह्याम छिगु लिपि युनिकोडे दुठ्याके ज्या ह्याम बने कुठी नेपाल भाषा बने डेमा ठाम नेवा कृति तजी लजी आर्काइभ याना वम देवदास मानन्धर नेवा खेल होम नुको ठहे नेपाल सम्बत नगुमाहे डेका व्यवहारे छेले गुठो नेखी हेन चेका नेवा जाति चोन्या केट ठट स्वत्तु स्वम देवदास मानन्धर नेवा जुया होम नुग मसी बाख चोया नुग मसी बाख चोया समाज ठकाम नेवा राष्ट्र चोन्या केट जीवन हे पाम लक्ष्मी दास पुत्र जुया नेवा नुग बोम देवदास मानन्धर नेवा जुया होम देवदास मानन्धर नेवा जुया होम नेवा जुया होम।